Testament wawuza kubona izinto eziphathekayo uthayina ingiphethe ngeke ukusindaba yami wawenza konke mangana lutho uyozama izinto amajuba uyozingela amajuba uvele nawo uthi nangu engikhulumisa nawo kodwa sinompristi omkhulu odabile nezulu washiya isihlalo sobukhosi wezemhlabeni wezanimi nawe wakolanda mina nawe qhubeka dlakadla uJesu indodana kaNkulunkulu omama bophela igama nginalelinye owanika igama elikhulu phezulu mama uJesu siyaphakamisa naye Jesu ayaqhutshwa nalutho siyaphakamisa uJesu sinompristi uJesu oyindodana kaNkulunkulu awunamthatha umenzo wakho akusize imenzo zakho angikwazi izimo ezixakile siyomisa uJesu kule ndawo siyomisa nakuJesu siyophakamisa nakuJesu siyobiza yena yedwa nakuJesu emini nakuJesu umndeni nakuJesu ongaqhutshwe nalutho uJesu igama lakhe bakhona silethe uJesu ophilayo qhubeka masibambelele kuso isivumo sethu okusami mangabe usuze wafika wayibona lento uwanyele ozama ukubambelela kodwa sibambelela noma kunzima noma ngabe isimo singavumi akasibambela akashamye uJesu asekhona akasibambelele abantu abami isimo singavumi akasibambelele ngoba lesi yisivumo sokholo awukwazi ukukholwa ungamukelanga uJesu ukholwa kanjani uJesu ngamukela ukholwa yingadi ngiyafisa levangeli lakho okholwa kulo Jesu nangu Jesu asibambelele kuJesu mneni nangu Jesu sibabuka ukuthi ukhokho kule ejabuyo usasukuma kuJesu inkosi nomsindisi engane zanwazi singakwazi usho lokho siphuze ezinye izinto sokuthela ukhokho nami ovela sukuma la ashelo phansi athi uJesu inkosi nomsindisi which means that Jesus simphethe asiwe youth asinto yefashion into ayithatha isebenzele siphethe uJesu babubheka namu uJesu esimlethile qhubeka nokuba asinaye umpristi omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu uJesu uye yedwa sizumama mayefika la akhuluma athi wakwafika echibini indoda for 38 years emile wazwelana nayo wathi abantu siqhubuzhlakazekile wazwelana hawu uJesu ozwelana nathi wathi nikwenzele ini uyafuna yini ukusinda yiloyo Jesu engenzoka abanganze abahlathile ihlelweni sehlehlile abantu abathembile abahlathile aqhamuka uJesu ongaguquki ominjalo ongumhlengi wethu izimo zethu uyazazi zingakenzeki sembeleyo Jesu masibhekana nomthima sibahlabelela wahlabelela kahle masikhala kuwe Nkosi masikhala kuwe Nkosi siyofumana uncedo masikhala kuwe Nkosi siyofumana yiloyo Jesu loyo namle simo lesimndeni silethe uJesu we present uJesu ompristi omkhulu ongasiza kulesimo lesi ngeke ugijima qhubeka kahle kahle kepha oliniwe kukho konke njengathi into kaJesu ufike waba umuntu ebantwini uyakwazi into yokulamba uyayazi into yenyama leyosikhoshela ngayo inyama le yakho sikhoshela ngenyama le kunamhlanje ikhathele namhlanje ukuthi angikwazi ukwenza ukuthi hawu futhi ngeSunday yakho ikhathela kalula nawu Jesu owahlala enyameni ongena enyameni ukwazi ukuzila ukwazi ukulamba uke walamba uJesu 40 days wafika uSathane kulesikhathi leso yiloyo Jesu loyo owathatha umzima wathatha ihlazo lethu sibiza leyo Jesu loyo njengoba ngikhuluma ekseni
okuthoba ebuswa wathi mina ngiyindlela wathi mina ngiqiniso wathi ngiphila phakathi yileyo Jesu loyo base yazi kanjani indlela wathi mina wamukela Jesu indlela zakho zi right sebayicontrol abantu abimnyama wamukela Jesu vele ekhanye ngoba abantu bayagrind off bathi uyazama nje uyenza wena kade indaba yakho yonakala yilo Jesu osiza kuma altar esabiza kuwo sikakazali awubasebona kulama altar ongazi wabizwa kulo okuzalwa kwethu akufani njengathi nje saphela phandle komshado sazalwa ukujolwa yathi manje sasazalwa umama babanga nje indoda banegirlfriend ethize waboshwa kwathi lo okhulelwe wabangaqala wabumama wangabamba nomunye owezwa nobaba khethe wabopha wathi angeke kwenzeke lutho sabizwa kuma altar singazi afike uJesu abhidliza ama altar yileyo Jesu esihamba naye ambiza leyo Jesu loyo ngoba izinto uzazi ebumnyameni amagama akho oligama lakho libizwa kobunye bomnyama ungazi lutho ngoba akusho noma sisindisiwe abavela bobumnyama siphamisa leyo Jesu awuqhubeka semfuna ugoqa engeyosono ngakho ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samukaliswe isihawu ngicela uphindele verse leli ngakho ke awudlakadla musumlahla hlakadla ngicela uphindele verse ngicela ufundise umuntu omdala ngoba inkinga yokuthi kulenkinga ukuthi nangu Jesu abantu bamengapha nangu Jesu inkinga abaqonda ukuthi ke kufikwa kanjani kuJesu nayi verse esisizayo namhlanje siyothandaza ngakho ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samukeliswe isihawu lento ifuna iaction masuzwile ngoJesu kwenziwa kanjani siyasondela uhlala ekhaya ngeke kwakusiza ubakhuma kudala bakuwisa dala uthoba mhlaba izolo vuka thabatha amandla singawi sibaphalale nayinkonzo esenzelwe namhlanje masondele into yenza sisondele ngespeed ukuthi kuke komiswe ezihlalo zandlula mawuya in the Old Testament baba Faro baba nenhliziyo ezikhulu baba ngesizwe kaNkulunkulu baphethe wonke amandla kwaba kwahlala boHerode ehlalweni kodwa masibheka lehlalo abasekho masithe mathuneni nawo amathambabo akhona iyenza ukuthi siye kulesihlalo ohleli kuzo kulesihlalo uhleli permanent Sabina yodwa masivuka ekseni siyamthola hlezi esihlalweni sakhe masilala ebusuku ulokahlezi esihlalweni sakhe athi Zulu isihlalo sami sobukhosi athi umhlaba usinyakelo senyawo zakho ingeyenza siye ngespeed abazalwane ingeyenza siye ngespeed mama Ngwenya siya neconfidence siyayisaba leshaka ezinye obayishintsha njalo uthi namhlanje khona ngalokho siye emakhethweni manje abahleli endlalweni bayavevezela ngoba indlala abahleli kuzo ziyophenduka engayiphendula ubani ilaba abababeka kuzo sinenkosi ehlezi permanent esihleli sobukhosi athu John kusambulo athi mayebuka analyze isihlalo sobukhosi atohlezi kuso mama bayavuka ekseni uhleli mabayavuka balambheka ebusuku uhleli ebuhleli mababheka 24 hours alawasho into eyodwa athi umele wena ohlezi esihlalweni bayavuka ekseni nangakusasa mabafika bathi umele wena ohlezi esihlalweni mayeketuka amakhosi emhlabeni asikwazi ukuba confident sine confidence yokuya kuye ngoba hlezi esihlalweni